ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakasi Student Union Nongpo Circle baka KSU Nongpo Town Unit hakalai trik urampang arja pusau kilapin her Krad ikibar Jylla kibede pipe hasurok ba National Highway 6 hari boy halo ka nongrim bakim don ke trading license niyo jingbet chua nikibor pe ya kakai ke pateng kidekot ke KSU dalam khmat du president ke Nongpo Circle usamna John Lingdo bru president ke KSU Nongpo Unit usamna yai bahalang nongrum kilalet shiki arja ka ben be Krad ikibar Jylla kibede yaki pipe harut surok kini ki artli ki jaka ki bar Jylla ki shongdi ki pipe kilong kowe saiden bat kowe hashang bangla ki dikhor ka seng kila mahamru igini ki bar Jylla bakim desho bandang wandrung hapo ka Jylla kat bakim pat yo ek trading license na ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ikot kisla ki babiang na kitranat badai pe jang ka sarkar ini nak kena KSU nak circle nilai yo ban be kini ki Harun Kirkar kiba wan le business social pun usam dari sini Khlem de biang ikut kislah bat kilawan nadu UP pada kalian dingi kaseng la be sentasi bila paham ru iki ba bek cu bunuan sentasi ba Khlem biang chua ikut kislah bat tu shawan kiluan sene kiden biang ikut kislah ki trading lesson ba ki lebar lesson ada kalian si ba ki so Nampak dan UP kiladot ada business chat sini atau kalian kesiu yang lebih san tak sih ada kalian sengru ki paham ya gitu ki kibreu kiben wan ada dapat ki onde business yang sana sha kari kasi jungi dalam pembiang ikut Islam ni paham tengah ekip